Muri iyi minsi mu burasirazuba bwo hagati ubwo igisirikare cya Isiraheli kicaga bamwe mu bayobozi b'umutwe wa Hamas, byatumye abantu bamwe na bamwe bibuka operasiyo zagiye zikorwa n'inzego z'ubutasi za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo zice bamwe mu banzi bazo. Ubu hashize imyaka isaga 13 umuyobozi akaba ari nawe washinze umutwe w'iterabwoba wa Al-Qaeda Osama bin Laden yishwe. Kugira ngo ashakishwe kandi aboneke, bigere n'igihe abakomando b'umutwe wa Special Force w'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika biswe SEAL Team 6 bamutere bamwice, byasabye akazi gakomeye cyane kakozwe n'ikigo cy'ubutasi cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika CIA. Iki ni ikigo cyakoze utaruhuka kugera kimubonye, maze Leta Zunze Ubumwe za Amerika zimuryoza amaraso y'abanyamerika yamennye kenshi mu bitero bye by'ubwiyahuzi. Reka tugaruke ku rugendo rwa CIA rwabagejeje mu gace ka Abbottabad muri Pakistan, aho Bin Laden yari yihishe. Osama Bin Laden kugira ngo ahinduke ikihebe nimero ya mbere cyashakishijwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugera bakishe, byatewe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni gahunda y'abanyamerika yo mu myaka za 80, ubwo we n'abandi basore b'Abayisilamu baturutse imihanda yose binjiraga mu ntambara yatangijwe n'imitwe yise Mujahideen yari yarihebeye kurwanya Abarusiya b'Abasoviete binjiye muri Afghanistan ku ngufu. Icyo gihe abo Basoviete binjiye muri Afghanistan bahita bafata umurwa mukuru Kabul, bakuraho ubutegetsi bwariho muri Afghanistan bwari buyobowe n'uwitwa Hafizullah Amin, babusimbuza ubundi bwari buyobowe n'uwitwa Babrak Karmal wari witeguye gukorana n'Abasoviete. Abarusiya cyangwa se Abasoviete bamaze gushyiraho ubu butegetsi barabushyigikiye cyane bikomeye, babuha byose bishoboka kugira ngo bugire imbaraga, ndetse banarwanya uwo ari we wese utari mu murongo wo gushyigikira ubuyobozi bushya. Gusa ibi babaye nk'ababyibeshyaho kubera ko abayoboke b'idini ya Islam bo batangije intambara kuri aba Basoviete bavuga ko badashaka ko igihugu cyabo cyangwa se ubutaka bwa Allah bwigarurirwa n'Abasoviete. Nibwo batangiye kurwanya ubu butegetsi bwari bumaze gushyirwaho n'Abasoviete. Iki gitekerezo cyo kurwanya Abasoviete cyashyigikiwe na bamwe mu banyapolitike batavugaga rumwe n'ubwo butegetsi bwari bumaze kujyaho, ndetse baniyongeraho inkunga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zihanganye n'Abasoviete mu ntambara y'ubutita. Nabo ntabwo bifuzaga kubona Afghanistan ihinduka igihugu cy'abakomuniste. Muri aba Mujahideen batangije intambara ya kinyeshyamba ku Basoviete badashaka ko bagenzura ibice byose bya Afghanistan. Barimo abasore bavuye imihanda yose baza gutanga umusanzu wabo, baza kurwana intambara bise negatifu. Aho niho Osama Bin Laden yigaragarije, akorana bya hafi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu nkunga zateyemo aba barwanyi, kubera ko inshingano za Osama Bin Laden kwari ugushakira aba Mujahideen intwaro, amafaranga n'abarwanyi. Benshi muri aba barwanyi babaga baturutse mu bihugu by'Abarabu bitandukanye, by'umwihariko ibyo mu burasirazuba bwo hagati ndetse na Afurika y'Amajyaruguru, bagaca mu maboko ya Osama Bin Laden. Bin Laden yari afite amafaranga menshi yarazwe na se. Aya yayashoye muri iyi ntambara arwana mu izina ry'Imana Allah. Ni intambara yarambye cyane, yarangiye n'ubundi mu 1992 ubutegetsi bwa gikomuniste buhiritswe burundu muri Afghanistan. Ariko mbere yaho gato mu 1988 Osama Bin Laden yashinze Al-Qaeda, ndetse mu 1991 asubira iwabo muri Arabia Saudite, ndetse anagira uruhare rukomeye mu kwamagana ibikorwa by'ingabo zishyize hamwe zarimo iz'Abanyamerika ndetse n'iz'ibindi bihugu byihuje bikaza muri operasiyo ziswe Desert Storm ndetse na Desert Shield zo guhagarika ingabo za Saddam Hussein wari urimo yifuza kwigarurira Kuwait mu ntambara yiswe yo mu Kigobe. Ubwo yari muri Arabia Saudite, Osama Bin Laden yatangiye gutegura ibitero by'iterabwoba, binatuma mu 1995 Leta Zunze Ubumwe za Amerika zimushyira ku rutonde rw'abaterabwoba bashakishwaga kurusha abandi bose ku isi, bashakishwaga na FBI. Mu mwaka wa 1996 Osama Bin Laden yimuriye ibirindiro bye muri Afghanistan, ndetse anatangaza intambara yeruye y'iterabwoba kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Gusa byafashe intera ku itariki ya 7 mu kwezi kwa 8 mu 1998, ubwo yagabaga ibitero kuri ambasade za Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Kenya na Tanzania. Ni mu mirwa mikuru y'ibi bihugu Dar es Salaam na Nairobi.
ni ibitero byaguyemo abantu barenga 200. Abanyamerika bahise babibona neza ko umwanzi wabo atoroshye, ariko byabaye agahebuzo ubwo yagabaga ibitero kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku itariki ya 11 mu kwezi kwa 9 mu 2001, ubwo indege zari zitwaye abagenzi zashimutwaga n'abarwanyi ba Al-Qaeda zikagongeshwa imiturirwa ya World Trade Center ndetse n'indi nzu yakorerwagamo na Minisiteri y'Ingabo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Pentagon. Ibi nabyo ni ibikorwa by'iterabwoba byatwaye ubuzima bw'abantu 2997 ndetse abandi basaga 25,000 barakomereka. Nyuma y'ibi bitero, CIA ntabwo yigeze yongera kuruhuka, kubera ko kubona Osama bin Laden ari muzima cyangwa se yapfuye nibyo byabaye intego iruta izindi zose mu nshingano zabo zo kurinda umutekano wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Abanyamerika. Uru ni urugendo rwabatwaye imyaka 10 yose bahiga Osama bin Laden aho bamuketse hose. Kuva mu 2001 kugera mu 2005 ingabo z'Abanyamerika zari muri Afghanistan. Nta kandi kazi zari zifite usibye gushakisha Osama bin Laden, kubera ko muri za operasiyo zibanga izi ngabo zagiye zijyamo habaga harimo intasi za CIA zabaga zigenzura intambwe ku yindi uburyo ibikorwa byo gushakisha umuyobozi mukuru wa Al-Qaeda byagendaga. Ibi bikorwa byabaga byunganirwa na za drone za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagendaga zifata amafoto ashoboka hariho hose hakoherezwa ku biro bya CIA biri ahitwa Langley muri Leta ya Virginia. Ariko kugera mu 2005 bari batarabona bin Laden. Mu mpera z'uwo mwaka CIA yabonye amakuru avuga ko Osama bin Laden yaba yarashinze ibirindiro bya Al-Qaeda muri Pakistan, akaba ari naho yihishe. Mu mwaka wa 2007 CIA yashoboye kumenya amazina yakoreshwaga na Osama bin Laden mu guhererekanya ubutumwa bw'ibanga yajyaga yohererezanya n'abasangirangendo be muri gahunda zabo. Gusa nubwo CIA yabashije kumenya aya mazina, ntabwo yigeze imenya neza aho yari yihishe. Mu 2009 CIA yabashije kumenya agace ko mu gihugu cya Pakistan izi mpapuro cyangwa se ubutumwa bin Laden yohererezanyaga n'abasangirangendo be, yabashije kumenya agace izi mpapuro zaturukagamo. Ariko kugeza ubwo intasi za CIA zari zitaremeza neza aho bin Laden yari atuye. Ni nabwo zatahuye agace kitwa Abbottabad ko ariko yari atuyemo. Mu rwego rwo kwirinda kuzafatwa, bin Laden n'abantu be ntabwo bakoreshaga ikoranabuhanga, ntabwo bahamagaranaga cyangwa ngo bohererezanye ubutumwa, barandikiranaga n'intoki. Ku itariki ya mbere mu kwezi kwa 8 mu 2010 CIA yamenye neza inyubako yakekwaga ko Osama bin Laden yashoboraga kuba yihishemo. Ni inyubako yari ifite amagorofa 3 itaragiraga amadirishya, yari yubatswe mu buryo bwihariye. Yari ifite ibikuta biyikingirije ku buryo abasesenguzi ba CIA bagaragaje ko iyi nyubako yari yihishemo umuntu washakishwaga ku rwego rwo hejuru, ndetse ngo n'umutekano wayo wari ukomeye cyane kubera ko ubwayo niyo nyubako yari ndende mu gace kose yari yubatsemo. Iyi nyubako yari mu gace ka Abbottabad kari ku birometero 120 mu majyaruguru y'umurwa mukuru Islamabad. Yari inyubako yagaragazwaga n'aba agent ba CIA ko yari ku kilometero 1 na metero 300 mu majyepfo y'uburengerazuba bw'ikigo cyari gikambitsemo ingabo za Pakistan. Iyi nyubako inzego z'ubutasi zemeje ko yubatswe hagati y'umwaka wa 2001 n'2005. Bihita binemezwa ko ari bwo bwihisho bwa Osama bin Laden. Kuba rero iyi nyubako yari hafi y'ikigo cya gisirikare cy'ingabo za Pakistan biri mu byatumye Leta ya Pakistan ishyirwa mu majwi cyane kuba ariyo yafashaga Osama bin Laden imyaka yose yamaze yihishe mu gihugu cyabo. Kuva ku itariki ya mbere mu kwezi kwa 9 mu 2010 CIA
ndetse n'ibiro by'umukuru w'igihugu wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika White House batangiye gukorera hamwe kugira ngo babashe kumenya neza ko Osama bin Laden yari yihishe muri iyo nyubako, ndetse harimo hanatekerezwa uburyo yahita afatwa cyangwa se akicwa aramutse asanzwe yihisha aho ngaho. Ubwo nibwo CIA yahise itangira operasiyo y'ibanga yo kumenya neza by'imvaho ko bin Laden yihishe muri ako gace. Kuba yari yihishe aho ngaho barabikekaga, icyo bari bakeneye ni ukumenya niba hari cyangwa se niba ari bamwe mu muryango we bari aho ngaho. Byihuse CIA yahise yinjiza umukozi mushya muri dosiye, ahita ahabwa izina rya Peter. Peter ni umunyapakistani wari umuganga, yitwaga Dr. Shakir Afridi. Muganga Afridi yari umukozi wa leta wari waravanye impamyabushobozi ye yo kuvura mu ishuri rya KBR Medical College mu 1990. Yiswe Peter, ahabwa ikiraka na CIA, ariko ntabwo yari azi icyo kiraka icyo kigamije. CIA yamusabye ko yashyiraho gahunda yo gukingira abantu bo mu gace ka Abbottabad, ngo bagombaga guhabwa urukingo rw'indwara ifata umwijima yitwa hepatite B. Nawe ashingiye ku buryo yari asanzwe akorana na CIA, ntabwo yatinze, yahise ashyiraho iyo gahunda mu gace ka Abbottabad, yohereza abakozi kugenzura mu gace kose bakusanya amaraso y'abaturage kugira ngo hamenyekane abarwaye ndetse n'abazima. Ibi byagombaga kubafasha kumenya abagombaga gukingirwa. Ayo maraso yakusanyijwe n'uyu mugabo yose yoherejejwe CIA, maze ajyanwa muri laboratoire zayo arapimwa. Ibyavuye mu bisubizo by'aya maraso ntabwo byamenyekanye, gusa bamwe mu basesenguzi bemeza ko iyi ariyo mpamvu Osama bin Laden yavumbuwe, ngo kubera ko iyi nzu bayisanzemo bamwe mu bana be bari bahuje utunyangingo ndangasano DNA. Gusa abandi bemeza ko iki gikorwa ntacyo cyagezeho. Nanone kuba inzego z'umutekano za Pakistan zarataye muri yombi uyu muganga Dr. Shakir Afridi, ngo ni ikimenyetso cy'uko ibikorwa bye bishobora kuba ari byo byatanze Osama bin Laden. Bin Laden amaze kwicwa, uyu Shakir Afridi yarafashwe ku itariki ya 23 y'ukwezi kwa gatanu mu 2011 ubwo yageragezaga gusohoka mu gihugu. Mu kwezi kwa mbere mu 2012 abategetsi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bemeje ko uyu mugabo yafatanije n'ubutasi bwayo mu guhiga Osama bin Laden. Ndetse mu kwezi kwa gatanu mu 2012 yakatiwe imyaka 33 y'igifungo ashinjwa ubugambanyi, afungirwa muri gereza ya Peshawar. Mu 2016 ubwo Donald Trump yiyamamarizaga kuba perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yari yarasezeranije abanyamerika ko uyu mugabo bafata nk'intwari yabo azakora ibishoboka byose agafungurwa. Ariko yarinze asohoka muri White House ntacyo agezeho, kubera ko Shakir n'ubu aracyafungiwe muri Pakistan muri gereza ya Punjab, aho yageze avanywe muri Peshawar. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziracyari mu biganiro by'uburyo yafungurwa, habayeho ingurane ku munyapakistan ufungiwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubu buryo bwo gukoresha uyu muganga ndetse no kwitwaza ibyo gutanga urukingo rwa hepatite byakoreshejwe na CIA byanenzwe cyane n'ishyirahamwe ry'abaganga batagira umupaka. Bavuze ko ibi ngibi byari bihabanye n'amategeko y'umwuga wo kuvura. Nubwo uyu muganga afunze ndetse benshi bakaba baranenze uburyo bwo gukoresha urukingo, ariko abanyamerika bo babonye icyo bari bakeneye. Muri operasiyo nyinshi zo gushakisha amakuru y'aho Osama bin Laden aherereye, byaje kwemezwa ko Osama bin Laden yarari mu gace ka Abbottabad muri Pakistan. Byihuse hahise hategurwa ibikorwa byo kumufata cyangwa se kumwivugana. Kumufata ari muzima cyangwa se yapfuye ni intego ndetse n'inshingano CIA yari yarahawe na Perezida George W. Bush mu mwaka wa 2001 nyuma y'ibitero byo ku itariki ya 11 y'ukwa cyenda. Icyo gihe yavuze ko yari akeneye ubutabera, ko kuri we Osama bin Laden yafatwa ari muzima cyangwa se apfuye ntacyo byari bivuze. Icy'ingenzi nuko yagombaga kugwa mu maboko y'abanyamerika, akaryozwa amaraso y'abagabo n'abagore b'abanyamerika yamennye. Mu byumweru bibiri bya nyuma y'ukwezi kwa gatatu mu 2011, Perezida Barack Obama
yayoboye inama nyinshi zarimo ziganira ku bikorwa byagombaga gufata cyangwa se kwica Osama bin Laden. Nyuma y'ukwezi kumwe, ku itariki ya 29 y'ukwezi kwa kane mu 2011, bwa nyuma Barack Obama yahaye umugisha itegeko ryo gukora iyo operation yo guhiga no kwica bin Laden. Aha hari mbere gato yuko ajya muri leta ya Alabama, aho yagombaga kureba ingaruka zatejwe n'ibiza by'imiyaga. Operation imaze kwemezwa yahawe izina Neptune Spears. Ihabwa Vice Amiral William Harry McRaven, ni general mu gisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku itariki ya mbere y'ukwa gatanu mu 2011, ku isaa 7:25 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri Pakistan ho hari saa 4:25. Perezida Barack Obama n'abandi bayobozi bakuru barimo Vice President Joe Biden ndetse n'umunyamabanga wa leta mu bubanyi n'amahanga Madame Hillary Clinton ndetse na Robert Gates wari umuyobozi wa CIA n'abandi bategetsi batandukanye bo ku rwego rwo hejuru, yatanze itegeko rya nyuma ryo gutangiza Operation Neptune Spear. Nyuma y'iminota 26 Perezida Obama atanze iryo tegeko, ubwo hari saa 7:51 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kajugujugu zo mu bwoko bwa Steve Black Hawk zigera kuri enye zahagurutse mu kigo cya gisirikare cy'Abanyamerika cya Jalalabad muri Afghanistan. Izi kajugujugu zarimo abakomando b'Abanyamerika 79. Zahagurutse Jalalabad berekeza Abbottabad, bari bafitemo n'imbwa yitwa Cairo. Izi kajugujugu ebyiri muri zo zaje zitwaye abakomando 23 baba Navy Seals. Bari bafite inshingano nyamukuru yo guhiga no kwica Osama bin Laden. Izindi ebyiri zari zirimo ibikoresho byo gukoresha muri iyo operation, harimo n'abandi basirikare bari gutanga inyunganizi. Harimo abari bacunze umutekano, bari banafite ibikoresho birimo fuel cyangwa se ibicanwa byo kongera muri izo ndege igihe byashiramo operation itarangiye. Mu rugendo rw'isaha 1:39, indege zihagurutse Jalalabad muri Afghanistan zageze muri Pakistan. Ubwo byari bigeze saa 9:30 z'umugoroba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri Pakistan byari byageze ku itariki ya 2 y'ukwa gatanu mu mwaka wa 2011, byari saa 6:30 z'ijoro. Mu kumanuka kwa kajugujugu z'Abanyamerika Abbottabad, imwe muri zo yarashwanyaguritse, ariko nta musirikare n'umwe wahakomerekeye. Nta n'impinduka na nto byakoze ku gikorwa cyari cyateguwe. Iyi kajugujugu yanashwanyagurikiye muri ako gace bari baje gukoreramo iyo operation. Agace kari karimo iyo nzu batekerezaga ko Osama bin Laden yihishemo. Abasirikare bari muri iyo ndege bahise bakwira muri ako gace n'amaguru. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Barack Obama, Vice President Biden n'abandi bayobozi bakuru muri White House bari barimo bakurikirana icyo gikorwa ku mashusho. Aba bakomando b'aba Navy SEAL mbere yuko bagera kuri Osama bin Laden babanje guhangana na bamwe mu bantu bari hafi ye. Barashwe bose bagwaho ngaho, bari bari muri iyo nzu no ku nkengero zayo. Ababanje kurwana kuri Osama bin Laden barwana n'aba basirikare b'Abanyamerika barimo n'umuhungu wa bin Laden witwaga Khalid. Yashatse kurwanya Abanyamerika ahita araswa arapfa. Abu Ahmed al-Kuwait wari ushinzwe gutwara ubutumwa bwa Osama bin Laden nawe yabanje kwirwanaho bikomeye, ariko ntacyo yari gukora kubera ko urupfu rwari rwamuziye. Baramurasa nawe agwaho ngaho. Barashe n'umugore we witwaga Bushra ndetse n'umuvandimwe wa al-Kuwait witwaga Abrar, nawe yaguye aho ngaho. Abakomando b'Abanyamerika bakomeje kurira za esikariye bajya muri etage ya gatatu, aho batekerezaga ko Osama bin Laden yarari. Bakimugeraho bamusanganye imbunda yakunze kwitwaza ya AK-47, ndetse yaranafite indi mbunda nto ya pistole. Iki cyari ikimenyetso cy'uko yari yiteguye kurwana, ariko uyu munsi kurusimbuka ntago byashobokaga. Abakomando b'Abanyamerika b'aba Navy SEALs bakimukubita amaso bahise bamukubita urufaya rw'amasasu. Irya mbere ryamufashe mu mutwe hejuru y'ijisho ry'ibumoso, maze andi amwahuranya umutima n'umwijima ndetse n'ibihaha, anegekaza imitsi itwara amaraso ntiyabakigera mu bwonko. Maze umutwe wa Al-Qaeda wazengereje Abanyamerika
uba utakaje umuyobozi utyo. Bin Laden yishwe nyuma y'iminota 9 yonyine operasiyo itangiye. Byari bigeze saa 9:39 z'umugoroba ku isaha yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri Pakistan ho byari saa 9:39 z'ijoro ku itariki ya 2/11 umwaka wa 2011 i Abbottabad. Nyuma y'iminota 23 operasiyo itangiye, ubwo hari saa 9:53 z'umugoroba muri Amerika, bikaba saa 6 z'ijoro n'iminota 53 muri Pakistan. Barack Obama yakiriye raporo y'ibanze ivuga ko Osama Bin Laden yishwe. Nyuma y'iminota 2 ku isaa 9:55 abakomando b'abanyamerika bakuye umurambo wa Bin Laden aho wari uri, aho yiciwe muri etaje ya 3, bawujyana muri etaje ya mbere. Umurambo ushyirwa mu byitwa body bag, bawushyira mu ndege barawutwara. Abakomando bishe Osama Bin Laden bavuze ko basanze muri iyo nzu ibintu byinshi byarimo amakuru menshi yagombaga gukoreshwa mu iperereza n'ubundi butasi bwari gukurikiraho. Ibi byose byarakusanyijwe. Ku isaa 9:39 ku masaha yo muri Amerika, ubwo muri Pakistan hari saa 6:39, abakomando b'abanyamerika nibwo batangiye gukusanya ibyo bikoresho bamaze kwica Bin Laden nyine. Amakuru basanze aho yari mu mpapuro, muri za mudasobwa, kuri za DVD ndetse n'amadiske dure. Byose zarimo gahunda z'ibitero byategurwaga na Al-Qaeda. Ku isaa 10:10 z'umugoroba, ubwo ni saa 7:10 z'ijoro muri Pakistan, indege zose zari zatwaye abakomando b'abanyamerika bakoze icyo gikorwa zahagurutse Abbottabad zisubira Jalalabad muri Afghanistan. Hashize isaha 1:33 byari bigeze saa 11:53 z'umugoroba muri Amerika, Perezida Barack Obama yakiriye amakuru y'ubutasi yemeza ko bidasubirwaho Osama Bin Laden yishwe. Ku isaa 5:35 z'ijoro, ubwo byari mu rukerera i Kigali, Perezida Barack Obama yamenyesheje abanyamerika ndetse n'isi yose ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishe Osama Bin Laden. Abaturage b'abanyamerika cyane cyane abo yari yarahekuye n'abandi batandukanye buzura imihanda mu mijyi itandukanye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bajya kwishimira urupfu rwa Osama Bin Laden. Ku isaa 6 z'ijoro n'iminota 59, ubwo byari bigeze mu gitondo mu burasirazuba bwo hagati mu bihugu bya Pakistan na Afghanistan, umurambo wa Osama Bin Laden warashyinguwe, ushyingurwa mu mazi y'inyanja ya Arabia. Ibi byakozwe ku ibwirizwa rivuga ko umusilamu agomba gushyingurwa mu masaha 24 apfuye. Umurambo we washyinguwe mu mazi nyuma y'amasaha 9 yishwe. Nyuma y'iri jambo rya Perezida Barack Obama, nyuma y'uko amenyesheje isi ko Osama Bin Laden yishwe, abasirikare bose ba Amerika bagize uruhare mu yicwa rye bazinze ibikapu byabo, bava mu biro bakoreragamo bajya mu bindi. Abandi bimuka aho bari batuye bajya handi, banahindurirwa inshingano. Intasi za CIA zari zabwiwe neza ko akazi karangiye burundu. Byari bisobanuye ko akazi kabo kuri iyi ngingo kari gasoje. Inyandiko zose zavuga kuri Osama Bin Laden zahise zishyirwa mu bushyinguro. Kwica Osama Bin Laden byahaye amanota menshi ikigo gishinzwe ubutasi cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, CIA. Kugeza n'ubu iki gikorwa kiri mu bikorwa bashimirwa ko bakoze, ndetse kiri mu bikorwa bishimirwa Perezida Barack Obama. Mwakoze kutwumva.